Ćao, dobrodošli na moj kanal. Danas se nalazim kod manastira Moštanica koji se nalazi kod Kozarske Dubice. Ko ne zna gdje se tačno nalazi, znači kad idete od Gradiške prema Dubici, ima skretanje lijevo, znači prije Dubice ima skretanje lijevo, ima i tabla, piše manastir Moštanica i onda se ide asfaltom skroz do kraja i sa lijeve strane vidjet ćete manastir. Inače, manastir po predanju je izgrađen na mjestu smaknuća svetog Teodora Tirona 1111. godine. To je jedno od predanja. Navodno ima i postoji ključ koji se čuva na kome piše 1111. To je jedno od predanja, a drugo predanje govori da su ga sagradili Nemanjići i to priča se o kralju Milutinu ili kralju Dragutinu. Ako su oni sagradili manastir, oni su vladali znači tek poslije 1200. godine, onda je znači nije moguće da je sagrađen 1111. Kažem, to su predanja. Zvanično natpis manastir Moštanica je tek u knjigama nađen, znači pominje se tek 1579. znači godine i dugo se mislilo da je to godina kad je sagrađen manastir, ali manastir je ipak sagrađen mnogo ranije. Eto, to su neki informacije o manastiru. Inače nalazi se pored riječice Moštanica koja je dobila naziv po mnogobrojnim malim drvenim mostićima koji su se pravili od bukovine, od bukve, od ebala bukve i narod je to nazvao Mostanica, tu riječicu po tim mostovima, i od riječi Mostanica eto nastala je onda poslije riječi Moštanica. Eto, to su neki podaci. Sad ću vam snimiti manastir, znači i okolo i unutra ćemo ući, tako da ako imate neke informacije još o manastiru, slobodno napišite u komentarima. Volio bi da ovaj kanal bude interaktivan, da slobodno pišete u komentarima, znači pišite ako vam se nešto sviđa, šta vam se ne sviđa, onda komentarišite šta biste voljeli da vam snimim i tako to, znači da bude neka interakcija između nas, da kanal raste. Lajkujte videa, zapratite moj kanal, znači pritisnite onaj taster prati ili subscribe, tako vas ništa to ne košta, a kanalu mnogo znači da raste, da se razvija. Eto, sad ću vam to sve snimiti. Evo, znači tu je konak od manastira. Evo, ovdje ima ovaj mostić. Evo riječica Moštanica. Inače ovdje bude veliki zbor, sad ne znam kad je slava manastira. Znači ko zna nek napiše dole u komentaru. Evo ovdje je ulaz.
Vidite ovdje, znači, bude veliki zbor. A ovdje se može doći vikendom. Pa dolaze ljudi na roštiljanje, na izlet. Fantastično, fantastično jedno mjesto. Imate gore nastrešnice. Baš je lijepo. Evo sad idem gore iznad manastira. Ovdje bi trebalo biti negdje i česma. Evo ovdje i manastirska česma. A vamo gore ima grob i spomenik Hajduku. Ne znam tačno kojem, ali ću sad gore pročitati pa ću vam reći. Gledajte kako lijepo.
Evo, znači spomenik velikom hajduku Petru Petroviću Peciji. Sad ću vam to snimiti. Pogledajte kako lijepa šuma. Znači Petar Popović Pecija. Eto, to bi bilo to za manastir Moštanica. Napišite u komentarima ako imate još neke informacije o manastiru. Znači, volio bi da bude kanal interaktivan, da imamo ako ništa jedan pisani dijalog, da se uključite. Lajkujte ako vam se bude ovo svidjelo, šerujte, zapratite kanal, subscribe, znači ili prati onaj taster pritisnite. To je to. Ćao, hvala vam na gledanju, vidimo se neki drugi put.